Ayo Pan, Ipan jalannya pelan-pelan aja ya, soalnya kalau masih pusing. Udah, ayo. Ayolah, lempang lah hujannya, Jeremis. Bawa piring teh. Akhirnya nyokot lah kan itu. Sabar lama. Ada. Teman, bara duit kayaknya. Kayak bayarnya kasih minta. Bodoh amat lah. Yara, kamu kenapa? Gak tahu nih Pan, mual lagi. Udah sini duduk. Aduh, pusing. Gak enak banget Pan. Minggu harap mah arisan iya tur. Lah, sanu keluar eta tur sorangan. Arisan udah nih pakai berobat Naon? Mau ilang mah. Oh, emang ka jauh. Daglog ya. Karena ilu. Lu naon sih? Ya ilu, tiang listrik. Dipanding skala. Karena itu nya nak. Ya, tuh tanya yuk. Kenaon? Pan, kunaon eta Karla? Roman ke kiri. Sekian doang. Gitu amat sih. Nanya doang deh. Yang nanya benar-benar ge. Naon? Sekian dulu, kada dulu. Lewat. Naon? Ya ada. Ilu mah. Si Zeki lu naon sih? Sekian dulu. Bener meren ho. Menurut saya kan mual-mualnya nah. Heeh. Tarik. Iya, arisan. Ini nenduk ilu. Aduh, bener itu kemarin. Nama. Mangkana aing negaskeun heula yo. Pan. Ya udah kita pulang aja yuk, istirahat. Gerimis nih. Ya udah tuh ayo Pan. Udah ayo. Soalnya nak utah-utahan baik kalau. Naon? Tadi si Karla utah-utahan baik. Oh, berarti aing kudu ngabejaan Suminta yo. Suminta. Minggu harinya narik. Kedatang bae nya. Sebulan tuh lah. Lah, heukeun deui heukeun. Suminta lensa TV, budeg sia. Ini orang disebut budak. Si anu budak. Nya si anu budak. Tolol. Udah, Kala. Sekarang istirahat ya. Iya Pan, aku masuk dulu ya. Ya Pan udah. hati-hati pulangnya. Ya, aku juga mau istirahat. Dadah. Oh, nya Roma, aing ngabejaan Suminta heula. Togar ku batu uing lah. Koyo sia ka mana teh lo? Iya nya apa? Kerek ngahaing. Ragag maran. Iya, lah kos kitu ge segala ragag. Geus hayu ulin lah. Karep. Isip mah hadinya nih. Kadia tuh. Paha. Ngagetan bae sia. Kemana sih? Kemana? Pan tadi titah kayak masker lama aku masih. Oh, jadi siang isti Mas Karla. Kumanya nak kabarna Jagor? Encat bukan mang, utuh-utuhan baik. Masih saya sebagai cowokna. Ada. Iya orang bebek kasanya ya. Ke Pak Haji. Haji kata. Pak Haji. Aya naon yo, aya naon? Gaswat Pak Haji, gaswat biasa ieu mah. Gaswat naon? Iya. Sekarla Pak Haji. Utah-utahan bae Pak Haji. Kunaon, utah-utahan kunaon? Pas nama si iya Pak Haji, penatanya nak bebenian jeung Irfan ho. Terus pas nama eta ku Irfan diberihan bae Pak Haji. Oh, Pak Haji. Kumaha? Astagfirullahaladzim, tangguhan Pak Haji, tangguhan. Makanya nak membebukan masalah jasa itu terjelas. Baik. Pak Haji. Ini. Tuh dong, Pak Haji ngalaud yo. Ingkrig baik. Maksud sia hamil. Eta sekarla hamil. Di kamu hamil dong segala ngalaud heula. Tuh menang dicicingkeun yo. Ulah tuh. Bang teangkeun. Kurang tanya jelemana. Geus Pak Haji bae lah teh heula ka ditu. Geus Pak Haji bae ka ditu. Urang mah perlu heula. Yang geus Pak Haji ka imahna sorangan. Sangeunah-ngeunah teh budak.
Pak Haji, guys. Aja lu nama cicingan tak budak. Gerak, ayo Kak Imah. Ayo gerak Pak Haji. Nah, orang guys, merenya Pak Haji manggis genahan. Ini orang tinggal nangguan informasi si Pak Haji. Oh, siap. Ayo lah. Lihat dia. Mana jelema mana? Assalamualaikum. Tuh. Kan keluar sih. Assalamualaikum. Ada apa sih Pak Haji? Kadisya, yang nanya. Naon sih Pak Haji? Ya kan gak sih dia. Naon. Bener sih hamil. Ente Pak Haji, ente. Ngaku sia. Ente Pak Haji. Kusaha. Ngaku tes ya. Namun teu ngaku aing nu ngaku. Salah. Ngaku. Ngisin lembur aing sia. Ngisin ku naon sih Pak Haji? Orang tak hamil ente. Ah, teu percaya aing. Teu beungeut sia nage geus para rucat. Hah? Kusaha ngaku? Ente Pak Haji, orang tak hamil. Cek sasi. Pak Haji mah ngomong na gitu. Ngaku lah carek. Ke Irfannya. Ente Pak Haji. Kenyangka aing sia cicing-cicing ge. Angkat dah, telepon dah. Tah. Halo. Halo, Ipan kesini. Pak Haji nih. Ipan ke rumah Carla ya sekarang. Naon? Pak Haji. Waduh. Carla takut banget nih. Ipan cepetan kesini ya. Oh, udah pada ke sana. Kunaon sih? Panik amat. Pak Haji tuh beres dah. Tuh beres kunaon sih? Ini tuh cok berbeda aing. Ayo bakal itu lah. Gila, ilallah aing mah. Aing butuh wes ya. Kemana sih kemana? Kemana aja? Biasa orang kaharep tuh. Terundar ider tuh. Konanya mang. Iya, Irfan telepon. Kenapa Pak Haji ganggu bebenena? Pak Haji. Oh, ganti berbeda aing. Oh, Skarla. Di mana? Di mana? Woi, ayo ke rumah. Ilo atau ilo. Ayo, cepetan. Ilo, kamu piak tanya naya. Ayo. Tuh Ipan tuh. Karena. Ipan. Kenapa? Woi Pak Haji. Berbeda aing nangkin ke sia. Ya kan. Sekarang ada Ipan. Dia nangis lagi. Emang udah diapain aja sama Pak Haji? Ih, nggak diapa-apain Ipan. Cuma Pak Hajinya kayak gitu. Tuh kan dibilang hamil sama Pak Haji. Benar ku sia Ipan. Yang hamil. Ngaku sia. Ente Pak Haji. Itu cenah. Bawa yang mana? Terus eta oyangan kunaon sekarang. Tadi ge aing nyodo si angin beureun. Asep bang. Geus pasti teh mah hamil nya ngobrol mah. Gimana mau hamil Pak Haji? Orang lihat juga belum pernah. Hah? Can nyerang nyolo. Kumaha lamun nyeuleun wae. Woi, Pak Haji. Woi. Ganti toko kopi eta. Kumaha lu diganti kudu beureum toko kopi eta. Samping ganti make celana begi. Sikot peng Pak Haji. Salah. Emang Pak Haji nyauti saha orang hamil? Nyosya nyoti sa. Itu cenah tuh, cek rombongan pascol. Cenah sia Ih, utah-utahan. Pak Haji, orang mah utah-utahan ge. Kamari tos ulin ka imah bibi. Uina hujan-hujanan, mantakna asup angin. Nyota denge. Tuh, cek cenah tuh. Siap. Bener aing sangka hamil. Aing nyasan ge encan. Oh, sia maritna bae sia. Ayo kira udah tadi tuh. Terus kumaha yang nyelem bu? Naon Pak Haji? Hayang nyele. Pak nyele.